खुरुमजरी येंबिरे पुपुनमकु शरचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज की मनुंग हनदा तराम नोक्सरी ngasi manung handa khana gadoi wafum ase taseng na handa ki economic blockade ase genuine demand ama maram chaba demand ama phangnana ba economic blockade tawribra natragana masi ki khulai ase community marak singda nungsina tana ba nungai na tana ba pon na creation nai tai akhoi gi ngasai gi creating haters amongst community du oina tawraba jala natragana alorak pada akhoi na thamai ba wafum se economic blockade sina taseng na miyam sing si taseng namak wahal bajala haibagi matang duda khana nabagi tanjaduni lone nangasi lengchen bire gi singde gi extreme right phambi ribase pradeep phanjabom ne edita imphal free press ne tongpor dibu taram noksari adu guest ahungi mayai de phambi ribase sada koi professor l sadananda general secretary senior citizen for society manipur ne ojaw su taram noksari adu ge yeta phamini deribase dhanebi lifestrom ne social scientist tamu su taram noksari oja sadananda dai ne hanan lakchaning bo hangse handaki economic blockade masigi maroin handaki this time economic blockade se taseng na masigi ekhoi gi haurak padi lingonara lakhipsi kutka ningol chako wudu lingonara ga economic blockade na pura khare chum lakpada 20 ekhoi gi 25 December Christmas haubre thengam me happy new year su thenga chakhre adagi iroi loibada election code of conduct tu gate tu su lan thora khare laibo wafam di masigi economic handaki economic blockade se credibility and plus validity singche loina cross to grabjal oja kai ofum ta meaning credibility ge higher ka de sungai leitrobani lairiba pibam jidai da so koina economic blockade atu indefinite ko madudi miam da wahan ba moina target tori de government of the state state government of target to buni moi sign tawni ki MOU me am sing tu ngak tre ko tre violate tore haidna district assembly matang da madu de ba moi tawri je hai adu bu ultimately masi ki chaithing jidi manipur ki praja leiriba lakh kunipan 28 lakh se ultimately masi da awa pire aduna lifeline ka adi masana chaithing ji pangputab ni aduna saumruk panina counter blockade mukla edna aduna hana awabi matakta awaba aduna state sarkar na sop tawpra tawda adagi central government na sop tawpra tawda sum tawtru lak pasina aroi bidadi central government so amok khang mang amakta paramilitary force mayamam thajalakna hoju pauti mache thajalakpada 17,000 paramilitary force election issue yarum biai ko tharakpada manipur da moina live je hoje 17,000 paramilitary forces, central paramilitary forces lie here. To adu the adequate number of security personnels, mayam singina pajana ngak laga. Open togani hadna central leaders singna yam pajana repeatedly high gre. Ado like frequency moina piri by escort asi adequate oidreba. Maramaduna thau dagi kari dagi hoje mamanji hai directe 140 50 so that kar target tar 120 so that the break the marang kai pange sigi pibam adagi essential commodities hingbada changba tangai padaba basic akoge food items na changba adagi medicines ko laibok pabadagi oxygen pabdi koi da plant am leidna factory am tawdra patokna awat pala helero have ji amwai aduna tabada ate essential goods including medicine life saving medicines maya mama sijo hospital ki Dr. Palina haigiduni asi sigi pibam jiri da sum chap targati koi operation lep ki pibam laena adu ardi mi sinur kadoine madudage de ko saurde angry hungry people are angry people masana tabne adra phangaktraba stop tawraba miyam gi ihau agadi community sigi marakta animosity mayam am polktana koina yamna thoning da todok wathok mayam thorkadra haibagi akibutune si leinori and masi relief se hoji bok pidri central government as well as state government law and order problem the state kine haire pare yes state government yaw de aponte yaw gudam neba
अदुबु सेंट्रल गवर्नमेंट की मथौदांग सु याम चाउंग लेरी होय याम चाउंग मथौदांग याउरी मरुइना हाईवे है स्टेट हाईवे ना टेबा it is national highways are the property of the national government central government ki national government ki maput ne aduna madreda athing ba arak pa pirak pa mayam sing jide in cooperation with the state government makhoina masi sob irai line ta ngam gane ba tawdri si kai gi no why are we suffering still is a big question kari gi to ngam drin roi sa chobo hong ngam oi credibility at the same time ngasai gi validity to almost close to khrobani adu khande gi kenem bokke se afaba phibam afaba maung ma haiba dudi songoi oidre at any angle lagi yengba kan thai bani thank you tong pradeep moroi na handa ki economic blockade this time economic blockade se taseng na genuine demand du taseng na push to riba jala natragana masi economic blockade sina catered amongst different communities sing taseng na thok na bagi tulamon sinar bajala hai besta taung kari fokum thambini tool hai taseng na sinister oiba thai hariba plan taro to pot amuk du oram dum se taseng na moi gi han gi demand yani hai ba mu pami hai ba kam bom ga pam de hai ba kam bom le da maru na idi 7 district hai da wani yam kan yena resist sadar hil ki post ne taseng na hai gi ge no ati district sing du di kono sa hapcha laguni hapcha laguna tana constituency mem ka hende han nei ba ukrul district hai ga ukrul ni thokan sa nakana mo takul loi le jai han constituency mem tung le jai aduna assembly ja hing lakan da same kan voter mem da vote or thak lag do leader mem do masai han mai hani profile game kai je den mai to ati district mem sa du atun le bo ba sadar hil gi matang sida hanagi yena leiba pot sigi lamji amagi humdoi amu humdoi he pom leina sei se ilakpari male adubu sai gi blockade haira cancer di mi loi sokpani ta sena khoina internationally accepted protest modem sinargi khara targeted ogedo sen target out ba ta plop ena torpina mayam do loi mak sahon ba mayam do loi mak pelanda ba other counter blockade thoi ta sena haira di valley ga di sigi mari sun le hum thoktab ni ta gi ga sika sadril issue ga sirga ba ta tham ni ga khoina si yanam chalo ha ga no gi valley ga ngono mai haram thokni ta sena tham le ga gi ga na hani ga no adu so khoi su kitang su politics si post ga changba samna haira khoi chujam bur yang thokan sida naga kangbu gi unc ga si peacemaker haram ya pone changhal ga de side loksal ga auction to bodo adu mai polom su yauna ba amai to sida akhui sigi kitang sai hai ba senator oidi hair ga su kitang budi adu post khari yaw ma hai gi nakpa ta halaga tina ya roi have ya thol laga hai gi khoi toan gi hari ba janda si oi tholo na bi mong khar bi changja ba adu hazu gi immediate cause adi sai gi sadar hill si same gi jore ada same ya roi ne tor pune ba adu tor pusida blockade to kan sida heta yam tina indiscriminate oi ba angang nubi ahan laman ari community khai de loi so an ba solok pani na yam so so rak ba si phem lei ba adong sai gi haina ki ba hek am to na panari ba hana tripartite agreement lei ba MAU lei ba khut ga hai se sim ta sai na haining ba na kamai to na multilateral issue am da bilateral issue na trilateral issue mo on thok de no ta sin na sai gi akhoi na try haji so hai ri ko trilateral talk to relation si ga na trilateral talk laga talk si interested party ada sadar hill demand to abu moi ja hondana kamai to listen do no moi serum block to ngami nangai to le duni si posa khu myam lo plop understand to no om change da koina boina multiple stakeholder leri si myam si gi interest koina amana give and take ta ka intuition to ra matam yor kha change so ri apon de ga hana sadar hill ya sai sum hada hanlaman asiga associate to kambu thani minister ma kambu mo ono kan ta mi tar ma jaga na te na hai si si aru gi history do le jare kamai to na mi ta hor kino kai si bo ba jingkhong ji mi ta de ba amai tor ma si gi sar hil ta ngar jingkhong ni na koi gi si validation ne ba haju le si bo sa koi jingmyam si north south len chili nya chien mai na nakana kan bishanpur hoi gi adu som ukrulom na ga na fudel si pisak pe ga sum asang ba sadar hil changa sara pa na sang na yam deep in changina south su ngai chutam puram chaki ba chadel hoi chak han sara ga na plane no lore ka sang chali oi cha khoi gi topography sina ne ba si lei bisida akhoi myam aina sai haijini yam atopa da humna chakidri da mayam leimina ba se sigi philosophy se khoi leimina ta matam mi profile demographic profile ka change ro kani change ro kusi accept to ngamba
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯤꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯔꯤꯖꯤꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯅ ꯄꯤꯌꯣꯔ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯄꯤꯌꯣꯔ ꯕ꯭ꯂꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯉꯥꯛꯆꯒꯦ ꯈꯟꯖꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯇꯥꯖꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯨꯉꯥꯏ ꯑꯃ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯨꯉꯥꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯈꯪꯅꯤ ꯀꯔꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯣ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯔꯤꯖꯤꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯔꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯔꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ यानी यारोई डिस्ट्रिक्ट सेम यानी यारोई तो इसरी सिगी रेजिलेंस वाला कोई खुदा ममराइन खले न खनदा थैंक यू तमो थनबे हुजिकी वफम सी मरोइना we need to accept the change bring by the time हाइबनी सम नाय मतम न पोरक अहोंग बदो कोई याजब ताबनी हाइबनी तामो मतम न पोंगवा मतम न पोरक अहोंग हाइरे कन तामो इवन इकोनॉमिक ब्लॉकेट सी अमरोम धारगा से 2011 की अदवाइदा तोरम इकोनॉमिक ब्लॉकेट 2001 की अदवाइदा तोरम इकोनॉमिक ब्लॉकेट की सकलोन दुगा हुजिक तौरी बस्ते इकोनॉमिक ब्लॉकेट सी यानिंग दे हरिसी तौरिबा ब्लॉकेट तुबु स्पॉन्सर तौरिबा UN सिदु याम यानिंगु दो अफम नते अदु मतमना होंगकपतुदा चानरकतै फिबमनि हाइबनि दामो मम दायरदि गेजेट मयाम होंगम लाखरे दामो लोद इवन सेमदोरपा चानद्रेन सेमदोको मयाम लेग्रे अदुननी ngसाइगी ब्लॉकेट से मतम चानरक्त्रे मतम चुनरक्त्रे बन ब्लॉकेट खंगदे काउंटर इकोनॉमिक ब्लॉकेट खंगदे मसि मतम चुनद्रे हाइबसिदा तमो कै वफम थमिनि दामो सरत केनो मतमगा याम हेना चुनद्रे हाइबा दुम यारे होय सिदा खोइना येंबा याबा म थोलैसिदि करीगी इवेंट सिना डिस्ट्रिक्ट लाउथोक्टिंगदा माना इकोनॉमिक ब्लॉकेट सी तौरगा याम सांगना दुम माइगे सस्टेन तौर लेबसे मसी करीगी नोइना हंगमम थेबा सिदा खोइना येंबा यारिसि से सांगना खोइगी इनेशन गे वारी सारकपजी लोइसनबा ngamदन लाकपदु बीजेपी पाबदे लोइसन लगेना हायरे 2015 जी लोइग्रे 16 जी लाकपदा सोइदन मकी हंदक लोइसलनी हायरे लोइसन बाइजे डिसेंबर बो मनुंग द क्रिसमस बो द लोइसन दोइनेबा क्रिसमस तक खुदोन पोरोइन ग पिनिंग बगुम बगी जु लेम बेय को अदुदा इन सुम खनबदा डिमांड जी मागी खोगी से सरकार की कैपेबिलिटी मागी पावर जी सुम हंदरपा अदुगा पामिबा डिमांड की एक्सपेक्टेशन न मथक 100 लेहोबा सी मतंग सिदा अइन सुम खनजबदा मागी डिमांड जु मथक सुम हंदर इदना को से मपान वारी साब तो खरे प्राइम मिनिस्टर तादब तो खरे सोवरेंटी तो खरे सुम तो का कोनुंग द लाइसे अल्टरनेटिव मागी एडमिनिस्ट्रेटिव कनो मा लाकपसे होगी डिमांड मा लाकपसिदा से याम चाव 6 शेड्यूल द मैक्सिमम ऑटोनॉमी गुम्बा दिल्ली खुतांग द डायरेक्ट लिंगाक गुम्बगी पीरगे अदुगा मिनरल मैम नोइन ऑन तोरो नागालैंड तोरो स्माइनगा अंडरस्टैंडिंग अमा लेमदोंग माले हाइबदि कनो याम क्लियर पिक्चर मा खोइन उरैसी ऑलवेज UNC न वरो नगागी मोइगी लुपसिंगी थौबुबजिंगना मणिपुर गी लेंगा का मरी लेंदब कुइरे हाय पसियाम कुइरे को अदैदी मणिपुर लेंगा का मरी लेने देन मोइना लौरक पसिनसु वारी साजु सादे दिल्ली दा दुम चेलिदन को अदैगी दिल्ली गिसु यामना सिदा खोइना याम मुन्ना येंगबा याम यारसे हाईवे की मतंग प्रोटेक्शन की मतंग सिदा लॉ एंड ऑर्डर मरी सुलेन लेंदेबा अखोय मयाम न मसी स्टेट की शक्ति नि अदुनि अदानी याम लान तोने को आर्टिकल 246 की 7 शेड्यूल दा मागी एंट्री 23 दा क्लियर होने हाय गजानी हाईवे जी नेशन की नेसे अदा हाईवे जी नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो लेरिबा मागी 1988 की एक की मतुंगिना अदुगी मतुंगिना अखोगी चेयरमैन लेरी मोगी को नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज लेरी अदगी इंफॉर्मेशन ऑफिसर लेरी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज जी अखोगी विजय कुमार ठाकुर से करीगी पाउपी दगनो दिल्ली दा हाईवे जी मोइना ट्रैफिक रेगुलेशन की कंट्रोल तौबगी मोइ लोइ तौदोइनेबा जिकि नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज लेरिबा हाईवे अथॉरिटीज नको अदु पाउ पीरगा सेंटर न तुमिल लेरिसे अदुगा तसेंगबदी 1988 की सेक्शन जिदा मागी 16 दमजु यावरिबा करीगुम्बा अखोगी केनोसिना हाईवे अथॉरिटीज ना ngakpa ngamdragadi सेंटर न सुपरसी तौर ngakani ga हाइबजु यावरिबा हाइदि सेंटर न इंगाक द ngakkom थोकप पोट अमदा ngakta दना सांग लेबगी मरम अनिसुबदना यूनाइटेड नागा काउंसिल ना मसी हेता अदुम लेप्ता अदुम हेता लेरपगी मोंगसिना सोइदना मकी सही लोइसलकपसिदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट गे अरोइब सरू ओइनी हाबगी याम कन्ना थेंगनरुबा पोट अमनेबा अदा डिस्ट्रिक्ट सेमदोखिबसे से लोइ काइबा दुगी मतुंगदा प्रेसिडेंट रूल लेरगदे अमु फगद्रेन तोरमनेबा प्रेसिडेंट रूल फगद्रा हाबजिगी जु UNC ना करी गवर्नर उनरी
president rule ji leiragadi Delhi na loi paisa laga mu Delhi na pam potu pira kadra bagi last hope am leirameba adu ju leitreba ko aduna hojik si ngasai do valid kana da torino hojik sarkar su leitre ka su leitre ko sida sum chatharai ji aina sum khanjabada ngasai gi wahang duga oja akhoi padim na haibi jiga yam munna yengba yabam lai si civil society jing jina hojikan gi 21st century ki civil society ji whole the movement ji magi negative positive animal laigani adubu pithibhi ko ni yanari se ethnic line the based over civil society ki movement ji to haireba masi ek tawringai constructive or destructive oine na aduna district assembly ji administrative convenience ki ni hena chawkhalak to ni urbanization tawdoi ni urbanization the pithibhi ki lo yanari ji magi boundaries da yam ka hena khana gumji urbanization ji so long as tawringai phadoi ni adana yam anouba lakpa mong ama leibasi UNC na wegera nagagi akhangai sing leader sing loi khangam gani ko khangna political hidden agenda ma yaurga hojik si unvalid oiraba khoigi movement ama sum chathar leibise masi sai khoina hainariba mai matam dugi matungina hongba darkar way and haibadui manungda hongbiyo phaina khali hojik si kai khangdagi yam kanna tawdrasu Delhi da sawbunate state sawbuni Delhi na tawrakana de khoi tumin leini habagi mong dono kaimuk tumin ga leibase masi natabada aini khanjabada matam khara suspend tawbiraga heng civil society sai khoi padin haiba domaina all the stakeholders me amji wari sarga khaido ibe district me amjing sigi magi boundary gi kai gedi kami boundary gi reorganize tawgi committee gi seva sendok jin jaidana sina CI ga tawga yamna development lom da sangsil lapagi mi ngama sang padu matam oina tragadi district tare system ga matungda hanagi lerami ba hold the demands me am sidi amuhona pukhalakpa yaningai masak leite. Thank you, Tom. Oja, ngasai tong podi thambi khiba maroi na hojik se civil society organization kharna so dum demand tori madudi tripartite to kama center involved to state involved to adu plus UNC ado I do the tripartite ki ngasai ki trilateral natabada multilateral haibatai even kuki ki strategic demand committee ki mihu chu yohon mo mathau tarakani haibite oja kari mo thambi ninga mapung bidi Manipur ki ethnic group leiba major leijidi naga mati ne majority kanglup oriba mati ne adagi kuki ne naga ne mati pagane mari jine ba si manung da hoje problem thoi jidi kuki ne naga ne mati ne adagi mati paganga pullaga om to we ko mati mati pagani de amta ne lokje aduna trilateral to ba hidu kaskai dialogue aisi na lambel si khakta da koi sop to godabni natadra force na nampu apuda nongmaina karina ko force na sop sutak to roeba ada upai letter ni na legitimate violence habam dile sarkar ma paladi state ma lerdi aindu agadi ain yade hadra madu dandi piba masigi mathau de sarkar lebni na stop to na sibta ragdi miam punam se dum sibagi strangle to na heart pagi lagadi sarkar na dileba hauri edna hojikse atobadabu best way of solving the problem quite a problem build dialogue it through the pajana paminaraga baptana phawdok naraga exchange idea me exchange to narakanda koi mase reconciliation ama solution ama purpa have city type of punamuna whole world in a yanaraba kara thinking people of the whole world masina yaraba potne aduna madu kuki hom de kesukaide trilateral happy mota multilateral hairaga kuki su include to the kaiti to bodabu punama se ai koina wari sabai si bapta na ba habam changi aduga aina hai sinatra sweya roi stalemate oirene abatude ada kambu karane de habi aweba wari sabji aroine so to sungam ngam kanade hari ba kambu sirgina lauri sina yes moige mindset amada laigiba moina taliba dabi aduna tre sweya condition ko ama han impose to laga precondition ama impose to sala wari sabdi adu di yaroe ko aduna koi si tawgadabni haidna moigi luchingba mayam thado adna luchingba sing do the low court makut legre the law will take its own course
मागी चटफम थोप लंबेल दम चकिनेबा सरकार न थादो पंगम पोटे बजिते अदा खान नी का है चीफ मिनिस्टर बोबी न को यस नोगी कनो से ब्लॉकेज से मसी तो अदो रगदि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट will look into it हाइबने तौरिसे गारंटी तौबनते तौबदबो वारी साबता रगदि याम फैयबा वारी साब तौबदबो केस वारी साबदु ओइथोपो रगदि ओइथोपो रगदि फबा लंबेल ने हेबे कंडीशन याहन को without any condition without putting any pre-condition impose तौसला गरि वाई सा यारोएबा अदगी अतोपा मना माइंडसेट से को होंगताएबा कसai प्रदीप ना हाइजो मतम सिगे चानद्रे Wajik tauribam ethnicity ki communalism ki the dark forces of communalism ai ki lamni nangi lamni magi lamni haidana lambo communal group like mayam sing sige tonga lam leibre ni prithvi de leitiam alai lamdo ai gi ni nate magi ni haibu wafam do kanglu amatana madu haibe yaro haibu nate matam na purok hong mani madu ai da adugi ai gi lamni magi lamni ne khaidok ne regadi matam gi hong budu da khoi yaudregadi madu ai du फनंगांग नो मानदे है बनु हां सातामनी हुजि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस ने बा हुजि लाइजे होय ह्यूमैनिटी इज वन गॉड इज ओनली वन अदुना अखोय पुनम वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड अदुना अखोय वी शुड यूनाइट टुगेदर लिव टुगेदर इन पीस हाइबा खोलाउसी लाउनरबा मतम सिदाइदा आइगी नंगी मागी लमनी आदु तौनी आइगी टेरिटरी एंसेस्ट्रल लैंड नी का ना हाइबसे मसी अर्थ थोलक्तबा मसिमगा कोई कर फजन मतम गे होंग न पुरक अदु अरगदि पीसफुल कोएक्जिस्टेंस से मदगी वर्कआउट माइंडसेट टू दगी थोरक बंग मगदि होय को डीकंस्ट्रक्ट तौतै नि माइंड लेग्रिबा कोई सेट तौरिबा मैम डीकंस्ट्रक्ट तौरका ओपन ओइने येंग ngambagi अदु कल्चर मगा कोई कल्टिवेट तौतै थैंक यू तौं प्रदीप मथंग लाखोसि तामो लाक्से के ब्रेक के मथुंग लाक्से तै तामो कमर्शियल ब्रेक अमगे मथुंग तै पेग न्यूज मनु हुना येंबिरे पुनम कि मफुंदा थुनु पुदुनु लाक्से के पेग न्यूज मियंग तादुना लेबियो मणिपुर दा इहान हानबा ओइना सिग्मा बाजार दा फंगबिरगनी मेलामाइन क्रॉकरी आइटम सिंग केजी अमदा लुपा चनी खुदोंग चाबसी लविहो ngasi maglensin birau सिग्मा बाजार दिंकु रोड Sky Hospital Porompata Chest amasung Lungs Care Center hangdokchari facilities singdi bronchoscopy service respiratory ICU light training oiraba sor phunbagi laina sing layengba OPD gi matam leba ko sagol sen thangja nutil pung ani dagi pung ahum pawba please call or contact reception Tata Shakti Jesus Set Sizinabiu. Government piba guideline gi matung inna chap chana quality control torba Tata Shakti ki product ni. Tata Shakti ki product sing set asigi district khudi maki retail outlet sing da fangbigani. Tata Shakti. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sand stones. Pure, clean, and healthy water. The pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education.
ब्रेक के मतुंग दे यंगबिरे पुपुनमपु अमुक खने तराम नोक्सरी तम प्रदीप हुजिक से सम सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन है तारे नगागी करीगी सिंगना है रिसी ट्राइपर्टाइट तो कमकन पोस्ट तौरी यानरब सिनबियो मदुगे एटमॉस्फेयर म क्रिएट तौबु हाबिनि दामो लाइव वफम द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से ऑलरेडी लेग्रे हुजिक से स्टेट गवर्नमेंट साइड तगी एनी काइंड ऑफ एश्योरेंस पीबं गमै फिल्म सु लेदो मानदे अदुगा हाना लौख्रिबा 7 डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन सिगी डिसीजन सि मसो इन खमदा विड्रॉ तौबु फिल्म दुसु ओगदो मानदे तसेंग लाइव वफम दी ट्राइपर्टाइट टॉक इन केस लेबो तारगदी मदुगी आउटकम दो स्टिल पॉजिटिव होइने है बसे कोई एक्सपेक्ट तो वो याबरा सिनी तम ओइबर मियानी था हजकी ट्राइपर्टाइट टॉक सिदा इलेक्शन कोरो कंडक्ट काय राइज खंग दे तसेना खोइना सुम हाइ वाने सिगी गवर्नमेंट प्रोसेस लिव यापोंटे अदो अखोइना अनो प्रोग्राम पाइखप यारोय हाइवेगी होटपगी लेखरे अदुगी चपचाबी दुबि रखो इंटरप्रिटेशन लेतारेना अदुगा इलेक्शन कोरो कंडक्ट लाखरे ना सरकार लेपो हैमनते सरकार की मागी ड्यू प्रोसेस रम चथा दामने दना सी सिरम रिजल्ट हो गया हारगदी ट्राइपर्टाइट टॉक टू आई हाइबदुदा ट्राइपर्टाइट टू नो ओइदबि आई हाइबसी अतुबा इंटरेस्टेड पार्टी अते याउद्रिमिना सदरशल की तो हंजी हाइ कांदा तो कामोमनि यारो दो उस लेबिना मोइ से हंद्रगदी याम कन्ना मीनिंगफुल होगे दो मांडे ना हाइबे वादने आइना हाइबदुना अदुगा तसेना सी चथाबदरि के सुकाइफम थोक्टर राइन खले सरकार की ओइना अदुगा साइ सेंटर की सु आइना खनबदस मखोइ सिदा गनसि हम लायना सेंट्रल फोर्सेस हम लायना सिन नबि थोइ उदि सिसु मरम दिले लेहम थोइ केनोदा सिना कान कैजुअली थोलगे इशू चाखल दोइन मी अमन इसी चुजामरु मी सिगान हेता इशू चाखथोरिना माइ सिरोक्सिन लागदी बेरा थानरगनी हाइदना खितंग चेक्सन अदे यारोको अदु क्वाइट फाबरी सेंटर दगी साइडगी मोइ पीस टॉक्स तौरी एदगा यूएनसी दसु मोइ सेंटर दगी हाइबदा तौरे यारोइना असोमि हाइरगा लेसलोरगा वारि थानो आइना असोमदि खितंग फोर्स यावना तौरगदी ओगेदो माले अदु तसेना खोइ सेसिदा सीआरबी लिसिंग मरि लाय मंगा लाय हाइदुना थादरगा तखाइरा खोगाइ तौदरगदी कैजुअली हेफोना उदम इशू चाखथोरगनी अमुक अतोप डाइमेंशन अम चखिने यागा इशू हानि इशू तोगा अनोबुद्रोइना अखोइ चुचामब्र तौरि माइ चुचामब्रसु इशू म लेजरमी लेनमी सिबदगी अदम माटरगी तौदना माइ अदोमदा इशू अरोम चाउ चखरेना अमाइ तौगी पॉसिबिलिटी लेबनिना अखोइना हेता फोर्स सिनबसु सरकार की किबले मने माइ फोर्स सिनबसु अ फोर्स नै सेंटरना फोर्स बिसल इमोता असोदगी सेंटरगी से तौ यारोय सी तौम थोटे सी इलीगल होय हजी साइ हाई कोर्ट खाइरा हानसु सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सेंटर ना उंटंग रिइंफोर्स होगा सी तौनो नोइ प्रोटेस्ट हो यारा तो मोन्टो अदुगा खनजी काय हो याय का हो या देरी नरगा अया पे लाइन फजन चिंजे सिबो या दे सी वर्गी अमा सुई दाइने हाइ मतबा कमाइ सोक्टोइनो होइदो हाइ एना अखोइ गनसि मिसिंग डिवाइड तौर हैना कमाइ डिवाइड तौरिनो आउन हंगान सेदा अदु फजन एक्सप्लेनेशन तौनबा अदि तौडी हाइब कामु से एक्सप्लेन तौनबा तौडी अदु डिबेट एसे अदु वांग साइ डिबेट हाइ साइ हाइगी प्रिकंडिशन लागा आई हाइ सिना चुमदे यारोय हाइ पोत चंगदबिदा लेमिनरगा अखोइगी सोक्रेटिस की हायरगा गनगी थेसिस के एंटीथेसिस के थंगाइन हलगा सिंथेसिस थोरकलो सिबोर चुमदे सिबोर याबम थुइ अदु माइसना हाइ चुम माइ हाइस आया बखरले तौनरगा सिंथेसिस मैम अपुन बस सिंथेसिस थोरका दौरिना डिबेट की मीनिंगफुल होय बाइसे अदु डिबेट डायलॉग तो अदु पोत न पामिसे तसेना आइना याय हाइबा कामु लानी यादि हाइबा कामु लानी केदबो यारिनो काय भोक्सोइनो गना सोइनो सोक्टिना सी तौरगा सोक्टो रिस्पो हंदोके माइ तौना यानारगा अमु जंखन मिनो बियायबा नतबिदा सिगे आइना हाइसे सोंग हेन यारो हारगदी डायलॉग सुम खाचा थररोय द कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व तो यारोयबा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व आउट कासे सोक्टे मे अपन मुलो सोंग नदोइनि अखोइ लोइना मगी वेस्टेड इंटरेस्ट ने बता हारगदी एनलाइटन वेस्टेड इंटरेस्ट हाइ मोइना अखोइगी गनो सरकार म वर्क तो हनबा अखोइगी पलब की प्रोग्राम वर्क तो हलिसे आइना कथोक जबनते कथोक अखोइसे आइना मिसी कथोक जब हाइ मि समतना मिओबिगी नेचर सी कांगु अनि का हसिन मुक दिबे चाउथोखरे यामथिना मिओय जी पोकोदि फरकपनि इसेंशियली फै हाइबा कांगु मा अदना मोय फ्रीडम बिथोदि लोइनमा फरनि हाइबा मा अरे कांगु हाइसना मी से एक मथाइ फजदमनि अद कंट्रोल तो लॉ सिनो कंट्रोल तो गा माइगी बिहेवियर शेप तो हाइबा कांगु मा अद हजि फौदा चुमन चले चुम बाइदि लेबा इंगना तंद पालेसे मिओय बिसि फबस माइस खयाउजि अदु फतबने हेलि के चांस पिरग फतो तोगनि अदु लो ने यानगनो हारगा सेमसे सिने हेन थोएबा अदु लो सुम लो मैम से कोइ सेमिनार हाइरिस कोइ कंसल्टेटिव रेजोल्यूशन त तरिबा अदु वेसेड इंटरेस्ट लो सी चमिन कानसिदा मैम परबि नुवाइ मिना नमनि हाइबसे अदु कोइ एना सो हे पुदोपा ट्रैफिक एग्जांपल्स आई लो फॉलो तो गेरो इथौनी के सोम आई युम सिले सोगेंगे सोम लेरे सोर लाथोके तोरगदि आम तो थोम यान रोएबा
aduna ai gisu yum sile gisu aw jaro goiro khaltani adu maina lo khara observe to minara kansida ai sacrifice hoy jo aina kathok jabana te ai vested interest ne protector is bo mi loi tor ga isu sa yaro khangmani loi to ai su to ni nang to haibe mo ne to nei su adu mom chang nei okhina enlightened vested interest si krai khole ne ge nang to ga nang su kani ai to ga isu su kani haibe pose si pose ma khoi yanabam por puto aduna khoi dialogue ma meaningful over dialogue heris okay thank you tamo thana be hujik se maroina blockade ki wa basi blockade si ware handu wa haibasimdi adum almost ngasai ki adum loi hainare da blockade ware handu wa se to bodabu thau gi kiu lepa sudum udi oi at on the then haitare da mo se new year gi hoi gi bambula thaba adagi crackers adagi plus picnic kumba chatpa khopa even lang ba khot pangarang imoinu ira thorum che tamo isei to ba thaban chongba nungai ba sudum di adum oiri tamo taseng lai wafum che taseng ekhoi si wi kunu location na war ba sala hai ba tamo kari ai di sir ai he au de hona economic blockage why so ai di economic blockage si nungai dum le ke da akhoi khara phajana yengmam changi ko yengmam changi di manipur gi waina leiba film si da khoina yam pick palamni adegidi mafam ju yamna chathok chasin ju yam lai balamni ko akoi taseng madi china na ka chahor krezi mapan gi thau se akpada leibada moigi whole expenditure ji wang basi the cycle ji large scale tong gi badugi sahi du nifu ya kai tong pai kana badu ngasi urai sineba akoi di khudong thire habadu khudong chaba on thokpa ngam da akoi gi na ai khanjabada di yung pu mi sing di yamaroi na khoi gi imphal gi khara akoi bada leiba sing gol marang kaijada basing diam waiba maram di ade lagba potu chaja bani ade gi package food yam sine ade kitang haidokra di ko moidi yam nungai leiri ba keno da hingol chauri hingjang napi phasana hui ade gi pat gi turen de nga ya iba kari phowdna thamba kot pasagai da thamba samthong cha da yam nungai ri ba aduga sumiyeng bada kathien je pot phasana dum thueba mana masing kari phasana thui darkar oi ba loi phangi ade imai bel jing je ai sum yeng ja ai diam yeng gale mase economic blockade is yam yeng bada nungai basi nga yonbi imai bel jing porok tin je ani ni loi poreba ngaro bak su ani ni loi poreba kuire sengau ji sida yam phangje da basi moina sengau ji yalaga sen ga som chok thok pa je nga du yam he lak tram ni na yok sari myam di yon bagi adagi di hingjang na pi je adagi thar tram ni na sida phang du yon bagi masida yamna kana khalak pa ma lai si su ko yeng ba change khaleba maram di keno da aina hanjo haijabudune akhoi matama manipur gi am nuai ambaji manipur dagi thoba pot na tabangai lokthok ko haibada matama da lokthok ngai kem lerandi nupi landu akhoi dagi phau thadopagi sauna bani phau pusalakte na saubuna teba adu sahi ji sang na lakhan ngasi di ai khan bada ko mi mada nangi na sadi yawi pot me adu nangi manipur gi na tabai lokthok ha de ai moza bawa akhoi na tamni lor thok thok maleba the same question say kun try mangda mi khuding hangam bada madu kasu to weba ana sum akhoi economically dependency ma sum lakhibagi hainabi ma sum lakpa si the problem leba adagi aroi bada maga khwaidi maru weba nga khoni yeng ba yarisi leipak ama nusi bada magi sense of nationalism oigara sense of patriotism oigara masi magi value sharing na pigadam ne leriba pa ching turen adagi di mayam du dagi kana ba mayam phangbudu mari pak tu nusiri ne madugi du karimbo lowdana mapandagi lakpa potu sum nakhoi maduda defend tawne leibaduna male ngasi singju tamju highway ji thingkan wai na lawbisi ko aduna sumaina ngaite highway politics si tawnadana leiramnina aigi motadi aigi lejariba resource mayam je phajana utilize tawraga sakhanna ba honaraga value du sharing tawraga irei pang sibi wakhalon ga ju lakpa adagi kaidone ge blockade tawnung tawsinu ga haiba ngambagi madu lakpa phayeng khali yam phajabam lei khoi yam to hainaba alu du porakpa bhaya nangdi laknu alu du pusalo haba ada khoi namu alu du puthokka de bhaya ju thokine khaleba thank you tom thoi khale oja aina oja da laksaning buse maroina hujik se ngasai gi lakpa yaba question se aran ba tawrisi kana no haibagi wafum mumdi iroi oja da hangjaningi se maroina economic blockade se matang busuna dre masine wahali basi prajani si haukiba thengkhang character khang la amni oja adu khang na economic blockade se impose tori badura natragana
MOU mayama sign ta tongno thok ka lore nga ki oina mamang da thengkhang character MOU ohum lak mari rak sign tawi ai oja ado ai ta pangdong ko tawgi baduna ra lali hi oja kana ojono las oja maru oina MOU sign tawno gi bising da yam kana moina UNC na strict to si boba not only UNC but other Naga organizations ko moina MOU da yawrito madu da hai gi bawa pam si da violate to we hai dana moina charge yam kan to we aduna MOU da state government ka sign to ne MOU da kari hai grab ge have si how many people know si koi mai ek seng na khang han de ba ana khabar du sini hai grab se yes moi aran bakra di soin tor moi matam de problem du solve to na bo na ba appease to na ba ko hairoi da ba ka haidok ki ba yabam thok to ba ka ya thok ki ba adu ko khara soin leini maram aduna moi de stick to rim ne adu MOU gi wa to over zik mayam da support to ba to pa pambe ma democratic form of ko resistance protest masi to ba ya ba moina highway ban to the blockade to the sway at bu why miam na yam sauri che de ne it is violation of the fundamental right, the most fundamental right of human being, right to life. Right to life is number one names. Hing bagi adhikar se masi mat bagi phibam da laba some indefinite some tongle ragadi ada Manipur se dana bit no bude hai big kanone koi way of life is change am torga ada me just over ye at sejong ne warning I late hai bagi positive way bagi no ma piri ado ki kana bazu adam laini yes koi ki production hengalan galgani ko matu ki indigenous product mayam sing ji hengalakal ai koi ki mapan da dependency se mapan ki pota tang ga hing bagi ko utang bigi life to madu hong bigi dakar le re hai bigi wani yes adubu huji hongai ba live prithvi ki ba globalization ki ada interconnectivity ki wapam se leibanina ai koi ki da thoi ba pothok se khuda mame pijage nga ge every year koi ningon chakku bigi nga ge mela tauri ko every year ai improve torte ba kaya ada 10,000 metric ton of fish asi deficit type mapan de import torga koi masi sine koi da thoi bse masi de one bse deficit lay si 10,000 metric ton si dam lay to adu masi kari gi no hoi masi makeup to ba ngam na ba hona ba du di am phai ba madu improve ti tok tok ki tawri si ba adu na mapan de law dab su ya de law dra de charoi dori ne ba nga do kwai pare hari ba fish protein ko omega 3 haina haineri se ase da yaurim ne nga marang kai kayan ba ka wai ada sida aina ke utang aina thamning bra akoi gi 1980s dagi horaga lai gi merondo understanding mari se naga gi su mari kuki su mari ko kuki da sadahil pi ni haibagi ama somdana moigi tanaramdana piro haibagi ama sum sai kuding ato kuding moi amam dim tong neba sab sana mari se ada ai sum khan bada ai gi observation dani ko sarkar na masi appeasement policy tawi tawi haji tongom thopren khale kamaina toge da kuki ju homeland tale naga ju homeland taliba within the boundary of manipur ji thugai na bagi pot taliba ani si gi demand ji amaga sum tong na basi state sina amadwe piru yadaba adugi torga sum thamak pa male ba aduga policy di matauba sumaina tali posi kari karamba kanda masi puna masi solution oiba in the sense that haiba separate tawagi posi to na ba ke do ya ge da policy di do makhan ba adu male aduna sang na sum adumai thamaga 80s dagi lakpagi posi adu male ba ade amana sai wajana habi bu nga gi do nga chaki kano sida aina khanjabada akoi chakko bugum majina large scale yum khuding chada ya tabagi khudo chada baduna amani duna aduga exceptional chakko buna taba tai matam daga di pothok si oja nga ga je dumra kai ba
ai sang nai na dum lei ba ko na mo state sarkar ke statement ni chahi ki hoina metric ton 10,000 yes 10,000 metric ton adu ma so budai problem lei ba the minister in charge of fishery fishery ba thuk tra su mapan da gi nga pusalakpa khoi gi mapan gi pusalakpa nga lep ta bari na samar krai da no ma awar bam dilai ba male yes tamo da min takpi de ba sako bogi duna yumthong kuding gi nga thong lakpri na numitu gi duna khara mu hena wang ni hai bani taw ba di try de lak chaning ba se yes economic blockade ki kitang amu positive oba haira gadi akhoi si hana puthok charamba pothok sing si puthok ki chang hanthare aduga swai gi field se maro na akhoi si agricultural product sing kini maro ina swai si handarak pa ada even fishery ki product sing handarak pa swai si sarkar gi being se swai si khara na thai ramba aduga hojiki leri ba film study sustainable ise loina bak sustainable oidra su kari pothok khara di akhoi contribution akhoi gi marang kaina chap chana puthok pa gi chang du puthok pa ngamdri hai bi tamu kai ofum thami ni yam chume akhoi puthoi siga akhoi dakar le siga ani si manadri hejri chapda ore ra sai gi nga mak da 10,000 metric ton what li ka hariba ri cheng ni sorum akhoi cheng si akhoi na basically akhoi se lejai sing ata char ga di kitang koi poso haji akhoi koi da ga akhoi population growth siga akhoi consumption pattern siga ari akhoi production siga manate pone ba akhoi hana ya marang kaira mi hari su adu ngata face value low ya ponde tasena thaina le population ko hajile population mana ponte adu population na chawkhala ga gano production na thai stagnant to na dragon stagnant to so grow to so amadu ga mana hal bo ngamak tabi changi adu pone to ris bo adu tasena khoina ate reason mem attribute to kan si si pa ka to us ko am export to ki ni ga haibe su eta hajin ya roeba akoina tasena akoi production si pattern swer po ni akoi gi phau puthok pa sida population double to gari phau su double to hon thui haibe le ru adum thada akoi gi lifestyle khenari na khenara kun akoi gi pochei akoi daka le ba myam adagi samna haida akoi thaina self sufficient or ma ka car thona ram bonde car thoi da ka sle ram de car tho motorcycle tho mi le select cycle mak da hair cycle jam le ram bonde ama si me am le select na khoi gi modern consumption pattern siga akoi gi lady economy siga chana to gi akoi na asis pujam ngam de pone to ris bo ar pu ngam na ba blockage kana ba haitar kadang kana ba natra ga su akoi alarm bell haitar adoga akoi da si to si chana phodi phajana ate to petrol wala ga di si de na khar wa ba ni khong cha khar garin thau do cycle chal ki hen kuin jangi aksang ji phoge du adu gi kana ba to bole khre ama le ja ka jo chana si water ga di jase ka si akhui gi resilience akhui gi si power resilience power sam hele chana si water ga di cha akhui wa lo ha army bang do su cha ma la ga japan la ma ga han gi na mai to na akhui chana ba gi simak tang di soi jana ba gi chana phoje state gi adum pu ngam jana ba gi lehelagadi atai si jam kana kini ngai le ta brain khale tasina khud survival gi onadi tasina te daga le like tam de yaroi adigi like le de yaroi like nam de yaroi de mukcha kani ate achang ru pot yam le dina simam ji intervention haina khoina isolated economy ni hingya ponde khoi se emergency warning sai hai ji emergency da kai gumda loina cut out to khre hajigna budi blockade na hai blockade na de earthquake ka chawa to dana lami ma le tat le hai si same problem thok doi ni to consider khoi survival gi di sai gi khoi se le hori pose kari no haji khangda ne medicine da su sai gi oxygen bottling plant le hori ka nei ka hai sai to na khoi kari gi daga le basic necessity khoi na earthquake le ga yum da adu langchalu first aid ki po langchalu hai mai na khoi gi first aid ki pot tha mani manga chahi tha taruk eta kem da leng war ga so dum siri siro hai pot le helaga di sokte na na ta bidang khoi kem le de hero haji khoi kem le de hero na na pugai chare ne khoi chara hena ba yakta hai chara hena hek blockade ho ba gi ni tarani siro ni chara hen hore hero chara hela gi na pugai chare wale te se khanna na hana na tu imunai mutai na ba de ho na building thwai na to gi adum hore da ne lu to na na to gi hore ni na ada totally se kai gi no hai gi khoi basic sustenance ki means le ba no ne ba sustenance means le andra gi ya haji ko para pugai chare do ne ba adana conflict si yam kena chawhanda crisis level li holoi hargadi si zomane hoi sustenance power se hen kankhalan bi pose sile henom thoiru ga hanaki blockade hanaki crisis ra stian khangjaba ya wai bo si bo se a chaw lesson line khali tasena khoi gi sustain dogri posing suan gano labuk mem suan gano ching puthok hen po ta pudona mohon to holo ari chana thangna le helu
हाइबन चिंग मैम से ऑक्सीजन की करी सी मैम से हाँ स्टॉक अप तौर थमनी खंडे था अहम मरी की स्टॉक अप तौनी खंडे अदुमाय तौर थमो हाइबी पोट अखोई ओहरेन अदुना खितंग यामना खुदों थिनगाय ओबा यामना नुंगाइतबा थौदोकदगी अचौबा लेसन हारगदि सिनो ओइफम थोकप्राय खले थैंक यू तामो हाइबदी सरकार सिंह हाना लेरंब सरकार सिंह अदुगो हुजुज लेरिबा सरकार सिंह सिदा हाइजनिंगबसे मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग दो ngang की खलगा पंगदोक तौबिरुनो तुंग कोइना येंगा तुंग कोइबगी अखोई रोड मेम अमा थंबिरकांदा विजन यावना वाखंदो फजन खंदर खांदा तौबियो ngang की कांगलुकी ngaki तौनरगदि यारनी हाना तौथोकपुरो तौफोकतुबिरुनो अदुगा यूएनसी इकोनॉमिक ब्लॉकेज से हेक्तमक फत्ते ना इसम सम नेता हाइबनते इकोनॉमिक ब्लॉकेज की मतमन पोरपो होमनी इकोनॉमिक ब्लॉकेज से मतंगो चानरक्त्रे मदुर मसी नतबा अतोप पांबयमा मथंगदि थिबिरो हाइबनी अदुगा मणिपुर प्रजागी ओइनदि मतम अमा अखोइसी चाननबा फौथोक अदगी चाननबा अखोइगी पोट मयाम सिंगसे मरांग काइना पुथोमी चप चाना पुथोकचरमी हाइ येस सिटीजन पॉपुलेशन हेंगलकपुनो मरम ओरकांदा अखोइ खरा अवाबो मायोकनरसु लाइबा फिबम सेदा तंगाई फदना हिंगबद चंगदबा याद्रा पोथोक सिंगसे पुथोकननबगी अचौबा परा अमदी हंदकी इकोनॉमिक ब्लॉकेजना तंबिरमे हाइबसे मतुंग लाकपा इमरजेंसी मतुंग लाकदब खुदुंग थिबा मयाम सिंगदसु मसिगी परासी फाजनसे होनसे हाइबने तामो प्रदीप ओजा सदानंदा दुगा तामो धनबिलाश्रम गसी इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो दो लाकपीबा दुगा खननेबसे मपुंग फानबिबदम तलोरपदा अइना अमुकन थागचरी अहुमकपो ngasi gi onadi impact news gi manung huna matang si lochana ni tanjai role adu lamdam je tholi ba thogdo wa tho kya gi marik chum report ki damak impact news miyeng ta dun lebiyo